Nyefa mamali. Balatsara skajabe. Zengen persista mamali. Balatsara skajabe. Ça va. Auro. Ok. Alors, est-ce qu'il commence? On est à l'antenne, en direct. Ça veut dire, si je ne sais pas si vous êtes de quelque part, je ne sais pas vous venez d'où. Là, vous êtes en direct et votre famille est en train de vous regarder. Donc ça veut dire, vous pouvez faire votre geste. Parce que votre famille là-bas, l'Alaska vous voit. Watika jab zegatin stade toi mandé en direct ni programme jab zen mandalo eto amni TV plus mandé di amni canal ni Facebook ni tellement ko zen mandé en direct zen tika yu tsara mazava mtsika topko las topko vav watika any fartan kuku anareo jab any fartan atomboka tsika any amni renivohitry ny fartany any Tananarivo mbola tsara nareo jab Tananarivo mandalo atsika a Tuleaha mbala tsara nareo jiaby Tuleaha mandalo atsika Fianarantsoa mbala tsara nareo jiaby agny Fianarantsoa mandalo atsika Mazenga karakory moa laolo anareo jiaby amabibo ao moa fa zay ato laolo ay mandalo atsika Diego Suarez anareo jiaby Diego akory malems karakory fanteny politiky ao lems zalahy yes zay no suive ato zay miens quoi ya mandalo atsika tsy adigna atsika Tamatavy akory atsika jiaby Tamatavy agny en direct no suive eo amizay nareo agny amin'ny fivondronana anareo any amin'ny district manaraka anty en direct aty Anosibe miaraka amin'ny festival Somaro andiany fa araiky ambin'ny folo kokoa atsika jiaby ho anareo zay agny a France bonsoir anareo en France zay aty ato envoyez fou les avitra quoi fainaro pendant Somaro il faut que nous les héros envoyés watika la bande jab agna La Réunion agna Mayotte agna Maurice sans oublier marna matika agna les États-Unis en train de nous suivre maintenant mbalatsara naro jab en Italie tout ça mbalatsara tika jab festival Somaro commence maintenant au stade karkarazegny ny fandena eto namagna Jean-Luc yes tsy aitsika ny tsisotra ny mpagnampy anao direct anao io hitandroa zay baka Jean-Luc zao hitandroa ndafy agny fanao direct vaovao tsara Jean-Luc vient de se marier tsy maintsy ambarany officiel Jean-Luc vao baka nanambady en fomba menitry diasa tsendriky en fomba menitry tsy hoeky fomba vandivandy nareo magnanginy any avy niany ty mangala mitondra stringy amaray mitondra kiraro afaka amaray mitondra fagneva fa nazy tegna vadiagna narehana fomba eo ny arabazaha eo koa ny fomba amin'ny maha islamoazy ke nareo magnangy tsikorakora Jean-Luc jiaby mivoleza loso loli man maboto aro ande itaisa maty anao zandro koa Jean-Luc e moa izy volagny Morshid zegny tsy any tsy ankasitraka ireo mpiara-miasa jiaby zegny ny miaraka amintsika agnisan'ny mpiaraka amintsika ary agnisany afatsika jiaby zegny lavitra agny magnaraka en direct ety festival Somaro 11e édition nanomboka tamin'ny moala efa nandeha en direct tamin'ny Telma Madagascar tamin'ny Facebook fa nanty dia mandeha amin'ny télétsika amin'ny TV plus Madagascar ity festival Somaro kadia isoragna maventy ny sponsor numéro 1 ny festival Somaro Telma Madagascar. Bien sûr que oui, tsy adinatsika koa La Star namatsika ato mamatsy amin'ny resaka zava-pisotro na ny mamimamy io na ny mafaipaiky io iarahantsika amin'ny La Star ary efa elaela koa moa ny aragna tamin'izany La Star zany dia tsy aitsy akasitraka ny THB agnisan'izay koa tamin'ity taogno ty nanomboka nandehananao atagny ivelantagny maro namagna mpiara-miasa ny amin'ny wawa ary koa tafiditry mpiara-miasa ny agnatin'ny Somaro ro namatsika baka ao nosy Mayotte eo maro ao ka dia isoragna maventy ho an'ireo partenaire jiaby zegny any baka nosy Mayotte. Bien sûr que oui, c'est-à-dire la commune urbaine de Nosubé, c'est-à-dire commune Zan, Topin Tanana, monsieur le maire Zania, le premier magistrat de la ville. Donc, Makasitra Makatel, la commune,
Sans oublier aussi, monsieur le gouverneur qui est là et le vice-président de l'Assemblée nationale. Nano Fanouka Fanafumba official. Ici, il y a Zoma Zingfa Namatika Jack. C'est un pote quoi. Fa Anyan Zengiza, vice-président de l'Assemblée nationale. Merci. Artsetinga. Nina Mangajab, Yoman préfet de la police. Arfanangambari, Zinamga Jean-Luc. Wan Zemadita. À toi, des Tsiyamba Ambirewa. Anga piasa ni tukunuis fatanana nusbe de tanana milamini zama tuk fat tunga mzenga tsika. Anisany saranga maventy koa hoantsika jiaby zegny ny mangala stand isaka ny taogno mazava ho azy maro tsy voatanisa e isoragna antsika jiaby ary izy vagny morshid zegny ny fiaramiasa mitoy ny amin'ny lastara afagna nazao atsika reto stand zatovy be aby reto zegny nefa hitantsika aby reto ary karazay koa ny amin'ny espace VIP zegny anitatsika ato ambadika ato. Mazava loatra ampodiko eto satria tsy nazava tamin'olo le raha le billet 50 000 francs à lafo io tsisy billet fa anao avy ndraiky 50 000 nao anao avy amin'ny varavaragna anao magnefa dikan'izegny tsisy hoe ke magnefa boko anao mipody anao magnefa fa midriky à partir de 18h jusqu'à 21h io zegny fahafampo na mihaziny comité d'organisation somaro ho antsika alohany idiratsika amin'ny 15 000 ariary. Izy koa zany programme tsika nianty ambaratsika ely amin'ny akapobeny zegny ny mpanakanto agnisan'ny hiaraka amintsika ny amin'ity andiantsika voalohany ny amin'ny soirée ny ataon'ny stade municipal d'Abodovanio agnisan'ny hoavy eo baka eo salama reo ary niane mandaza reny any magnankiky nay be nay kaka away nay be koa agnisan'ny hoavy adika zegny vayavy silagny isan'ny mbola hoavy eo hiaraka amintsika agnisan'ny mpanakanto mbala hiaraka amintsika eo koa ny amin'ity aligny ity misy raraiky zegny zaza mila ino moa izy igny zaza mila ino marere zegny tsy magnano marere dika zegny ny persidijikato zaza mila ino César agnisan'ny mbola hoavy hiaraka amintsika ankoatrany mbola hoavy hiaraka amintsika eto koa misy ranazy araiky zegny kofa magnanio mafimafy no sipe agnisan'ny mbola hoavy eo koa seis agnisan'ny mbola hoavy hiaraka amintsika eto mana tsy jiaby azovy koa tavela azovy majadro tegna namanambango maro bezanaga mena mtabataba gazemena za mahola azovy zegny zandrina laky nanonga grady niaraka nira fa amiraly iamarigny niaraka izy nira direct fa amiraly leroa tsy nandalo sergent tsy nandalo caporal direct fa amiral satria amiral manafo Diego igny manafo Diego izy moa zegny isany managna yes katotriny kwa yamen yes bolitsky maventy igny agnisan'ny manafo zegny hiaraka amintsika mpanakanto hiaraka amintsika amin'ity aligny ity agnisan'ny mbola hoavy koa hiaraka amintsika eto koa misy international dika zegny baka agny andafy agny riziky masera azovy zegny matetsika ty tsy haiko koa fa riziky fa parety tsy karaha zay toetry tsy karaha zay toetry zay tsy maintsy jaliky fa koa fa riziky fa gadgadrainy amin'ny temps zegny à tous les étrangers qui sont venus ici, qui parlent français, bonsoir à vous et j'aimerais bien voir votre main, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas les selles. Un autre étranger. Azafady ampotaka. Fanifindra quartier. Gawani. Komoro heli. Azafady. Moi je parle avec les blancs couleurs. Tianaro. À tous les blancs couleurs qui sont venus là assister au festival Somaro, on aimerait bien voir votre main si vous ne pouvez pas un sel. Et soron quarantaine changatini. Soron alandi tanga vous êtes sopi. Oui, maman, vous êtes oui. Elle est de Marseille. Aya. La dame là. Oui. Ouais. Elle c'est de Marseille. Ouais. Ah ouais. Ouais, la canne bière. Ah ouais. Ouais. Quel ziking.
Ah, mamanay zao ataonao rizika azafady. Ah, reka farany ry. Io mbola hely. Ah, Fa izy lava fo. ouais. Bon. Sans oublier atsika jiaby atomboka lasy tomboko vavy programme atsika maro seré programme fa izy noho ny manomboka raha tsy mora de somary nisy décalage ely atsika agnatin'ny ty fanomboagna ty fa donc atsika tsy de retardé marigny zegny atsika tsy de retardé en programme atsika misy tsaiky on peut dire international parce que elle est de Madagascar elle habite à Marseille, mais elle vient de Diego. Et elle a grandi là-bas, à Marseille. Donc, arrivé là-bas, ni Iraïs. Et elle... Zoko, attends, vous arrivez là-bas, bala danga fa, ni Iraïs. Oui, ça vous est. Ah, t'es gas, t'inquiète, ça va être morchid de la jabio. Donc, arrivée là-bas, elle est rentrée dans le monde de musique. Et elle chante R&B, soul music. Soul music, c'est la musique électronique. Yeah. Soul music. Et elle est là. Elle n'est pas prévue normalement pour les Somaro. Mais elle, en tant qu'artiste, elle a trouvé des grandes scènes comme ça. Elle a dit, si je peux me permettre d'être avec vous, est-ce que je peux avoir la chance de chanter avec vous? Et Nambaran Jean-Luc, Nambaran Comité, il n'y a pas de problème parce que senti wansika jiaby indrindra fanao koma baka je viens anao je viens tsisy problème dikan'zegny hiaraka amitsika eo zany mademoiselle zany agnano découverte anazy anareo rehefa aveo présententsika amindreo agnarany Jean-Luc azovy agnaran'le tsaiky magnangy rizika ao tianao aza misarombaka tianao fangahe tanao Jean-Luc na regny ry sasana aby fa io mamany tsaiky igny nivory aminany ao ro jiaby agnino ho anareo tsy avany fetsindreo io fa feno parce que la maman de la fille la chanteuse elle est là et tout le monde est venu voir vers maman pour que ils y deviennent la famille. Vous n'êtes pas la famille. Moi ro jiaby zegny Hairi Hawa pakango vaviny. Zimuzo. Ewa. La famille grand complet. Anareo donc niaraka minibus bako niaraka Jimmy. Ok, présentez namanga Jean-Luc, c'est lui qui va rentrer en premier, qui va faire l'ouverture des festivals Somaro. Angarantia Issa Naimo. Azov zing tioingi? Anaru atu, anaru kunna nyefe. Sans autre locuro. Ah? C'est Martin Van Québec. Elle s'appelle Issa Naimo. Zaya, c'est mangano Issa tkamanga Naimo, ok? Adasa baka non plus Issa rovula rua. Adaro mal Naimo, fatrua. Zay. Zengi tsimanga dika zengi zini persis ni jikato. Ça demande Simbava. Lasa siga. Issa. Ça va. Roat comme si ni fort roat. Ouais. Comme si ni fort roat. Ouais, carib comme la tiamp quoi. Yuri na vla comme tike. Festival Somaro India qui s'entongo. Mazavalo. Dedika zengi. Ano kwa naviatu. Sumaro hunou. Sumam nyankitini. Sasa nikarana gala volan rafuzana. Miskala zikumuzu. Iya, mondra volan rafuzana tsy pasaky volagna mare tsy regndro ato Sasa nuko baka. Ni chose tisa jam la boutique zet pasak mande debat so etan caméra ze ouais ayule. Non peut vol faut masera. Vol fono. OK, elle s'appelle Issa. OK, on va démarrer dans quelques minutes, je vais voir le régisseur DJ Zion. Yes, ça fait là. Et moi c'est dingane manganu kupatangana wantsike diab zengeni mangaraka ni page Facebook ni tellement Madagascar arkwatike famandem vente ko ni amni TV+ Madagascar zegni tompni wantsike diab zengeni miaraka amnena et Madagascar ni anyi velani nun fisiani tellement zedia atike diabi afaka mangaraka ni festival Somaro mi vente mo zay mazavawaz kartega no vatsika izy atike diab zengeni na viatu iskwatsika nange fatsala beki aseba tsika tabataba marebe za kwa mvulanga no naita na mamali za na hita to tsika marebe bakaru na matsika zengeni anya ndafyangi okay pare
Zamagny isa telo detsika mamaly. Isa roa telo. Anao nahita. Mafimafy no si be. Anao nahita. Só vamos lá mais 2 sur 5. Ouais. Mystère marek vovô koa gne jusqu'à vitany somaro. Le mazatra atsika baka. Ao sa tsy ao e. Zay le mazatra atsika. Isoma sa tsy isoma e. Zay le mazatra atsika fa le raiky lamody zio ty e. Isoma anareo mamaly roho. Mazava? Isoma! Isoma! Vous les étrangers, je sais que vous ne parlez pas malagasy. Mais quand j'ai dit Isoma, vous répondez roho. Ok? Isoma! Anareo tsy vazaha. Za mikoragna amin'ny vazaha, fa za tsy mikoragna aminareo joby zavatra io. Je parle avec les vazaha. Isoma! Zandry ko za tany pinanao haiko zandry. Ambala katakata zandry azafady. Fankahay tsika bro. Ambala katakata zandry ko azafady. Ok. Isoma! Merci. Ça va. Ça c'est vazaha, tu vois? Igny vazaha vrai. Tsisy raha mety volagniny mety isindranany vrai. Fa koa reto e. Rigaoany e. Oh ouais. Riambarovato. C'est bon. Merci. Parei amizay. Lasatsika efa pare ny mpanakantsika voalohany. Izy moa zegny vahiny izy, métis izy. Za matoky vatsika jiaby, izy koa fa mpanakanto zegny any miaraka amitsika tsisy zanany zegny. Matoa tafiakatra amin'ny somaro dika zegny artisty maventy izy. Maragna maizy azy. Zegny baka. Awar, lasa amizay tsika. Zay volagna isa tsika volagna na io. OK? Isa! Isa! Ok, on attaque avec Issa Naimo. Vonalohany anokatra ny scène festival Somaro. Ny any amin'ny régisseur ny lumière efa en place. Ny eo amin'ny son efa en place. Dikan'izegny afaka mirindra, afaka mandroso atsika. Namagna journaliste le any amin'ny caméraman efa migadra position. Ho anareo any amin'ny faritany anaraka an'izay. Iaraka amin'ny Issa! Yes, Issa Naimo, DJ. Agoriare that you love me. There is no one, baby. If you treat me right, there is no one, baby. Care about me as good as I care for you. If you make me forget one issue or two, that if you cheat on me, lie to me or so, you can forget about me. That's the way it is. Oh, ça s'il vous plaît. That's the way. You, I was fine too. Had a job, had a life, but I needed to be myself and shine. Ready all the time, very well surrounded by the one I love. Well, now you're here, I don't feel any fear. When I see you, all my problems disappear. Oh, and if you care about me, as good as I care for you, if you make me forget one issue or two, that if you cheat on me, lie on me or so, you can forget about me. That's the way it is. Oh, ça s'il vous plaît. That's the way it is.
tá fazendo gasco. Mbamesa na rorombo izy miezaka mivolagna gasy. Me some sa te some. Ah.